Bayramlar benim gibi. Aman babamız benim bayramlar 75 buldu. Cengiş'tin barın Türk'ten sizlersiniz. Açık açılan çarşılıkta bayramlarda zorlusu türedik. Benim gelinlere ayvay zor. Dünya özünde büyük şu faşizm gel sahiptir, sahibi Türk'ten başından tutan sizlersiniz. Bunu şampandı bayramda çay içip, bu torkta şönelerimiz, narlarımız oturup rahmet yapmayın. Dalanılı bitiranlar bu rogalkavda turgunduz maddelerinde de aytmayın var. Bu uğramış kılır. Kırk olmasa, iyi olmasa, yan olmasa, O işi zaskılır diye tekrar iskeriz. rahmet, bu Ketirden de gelebilir de Ana zekinci kanal. ketince bakma. Bunlar da zaten hürmetten sizlerdir. Sağlaylı ol beni. Sineke yeniden Assalamu alaikum. El-Jürt aylanayın. Alato aymağında yatkan malçılarımız, dançılarımız aman esen turasanlar bola bakıranlar menin jergeciğinler menen esen turasanlar var. Sizlerin esençilikleri tileyiz. Sizleri esen bolula den solukta bolula. El Atajurt'un jürögü degen. Jürök kuatlı bolsa, jürök kayratlı bolsa jеңишке жеткен. Ошол эл кайрат, элдин кайраты менен, элдин тымагы менен, элдин баягы ынтымагы күчү менен, жигери менен ошол жеңишке жетти. Эл силер эл ошон үчүн биз эл аман болсун, эл ичинде боорубуз бүтүн башыбыз аман болсун деген байракы сөз калган. Эми мына бир эки согуш жөнүндө, улата мекендик согуш жөнүндө бұл жаштарыбыз, кейінкілеріміз дағы саал ұнытқарып баратат. Здравствуйте, соседка. Как дела? Как здоровье ваше? Всех лучше. Всех лучше. Праздник наступает. Ну, вот так вот. Вот сюда. Эта книжка моя, почитайте. Здоровья вам. А вы куда живете, так вы мои. Вы уже на 4-м этаже живете. Я не знаю, вы не помните, что ли? Как вы не когда вы ходите здоровье с вами? Ну, я когда выходила к себе, уже не выхожу. Ну, уже 10, да. А как вы выходите, вот здесь сидите, за молодцом. Внучка, bayramınız kutlu olsun. Aman esen olduk, ballarınızdan çay içip cüzdan aşınız. Alıp uçtu olup, şu terbiye verip bunlar, kötün korku olup. Çay içip emgeriniz ötkön, bağrımızın esimizde. Başımızdan kalpağımız düşmesin, dasturkol жақсылыққа жарылсын. Elimizge yurtuzga tırçılık versin aksakal. Geliniz, ötünüz. Gelin. Teşekkür ederim. Bu işin ömrünü versin sizlerge bağırımızda daima жақсылықтар жазып olsun. Ulu bayramımız olsun. Gelin, anlamı.
Биздин Жетегүс районунда согуштун ардагерлеринен бир 6 киши калыптыр. Ошого мурдагы депутат, азыркы коомдук ишмер Сыйык Кубанычбек Сатындиевичтин демилгеси менен кичинекей подарка жасадык эле, ошону тапшырып келгенбиз. Анан бул жерде Дунган ассоциациясынын жетекчиси Гурбадагы өзүнүн айылында бир аксакал согушка катышкан киши бар экен, ошого подаркасын берип чыктык. Мен өзүм болсо ошол Сыйык Кубанычбек Сатындиевичтин ишенимдүү кишисинен болом. Кичи Аргачактан келдим өзүм. Элеман Казбек.